Pozdrav svima, Doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o Androidu 7. Za sve vas koji ste po prvi puta na kanalu, ja sam Doktor i na ovom kanalu snimam sve vezano za Dragon Ball ili ti Zmajevu kuglu. Stoga ako si ljubitelj tog serijala, ne zaboravi se pretplatiti na kanal za sve novosti, spoilere i teorije vezane za tvoj najdraži serijal. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu, lajkuj klip, komentariše klip, šeruj klip, ej! Android 17 je polučovjek, polurobot koji je bio dizajniran od strane doktora Geroa da ubije Gokua, pa kako je onda moguće da je od ubojice postao obiteljski čovjek? Ako ostanete do kraja klipa saznaćete. Android 17 ili po njegovom bivšem ljudskom imenu Lapis je imao sestru blizanku, nama poznatu kao Android 18, ali ovo ipak nije klip o njoj. Ako želite klip o njoj, pišite mi u komentare. Lapis je bio nestrašno dijete, kasnije problematičan tineđer koji se suprotstavljao svakome. Brinuo se o svojoj sestri, ali isto tako upadao u razne nevolje. Jednom prilikom je slučajno sreo doktora Geroa koji je već tada eksperimentirao sa robotima i ljudima. Pokušavao je spojiti da postanu najjača moguća vrsta na planeti. Ponestajalo mu je pokusnih kunića, a usputno je saznao da blizanci nemaju roditelje i da nikom neće faliti ako ih od. Tada je skovao svoj zli plan i oteo ih. Pretvorio ih je u androide sa beskonačnom izvorom energije ili kija. Kako imaju beskonačni ki? Pa to je lako, navodno u sebi imaju mali nuklearni reaktor. Iako im je većina tijela normalno, mislim ljudsko, samo im je par sitnica različito ili drugčije. Android 17 je iz početka bio jako arogantan i previše samouvjeren. Na kraju je ispao drugi čovjek koji je od zločinca postao jedan od najjačih zaštitnika zemlje. Nakon Cell sage, kada je bio oživljen pomoću Zmajevih kugli, krenuo je putovati svijetom i sve više uživati u prirodi. Tako jednog dana putujući svijetom naletio na jedan zabačeni otok koji se naziva Monster Island ili ti po našem otok čudovišta. Tamo je obranio jednu vrstu nosoroga koja je blizu izumiranja od lovokradica i upoznao tadašnjeg čuvara parka ili ti rangera koji je bio žensko i koji je tamo radila kao ranger i zoologinja. Nakon nekog vremena Android 17 dokazao kao pouzdani ranger i najbolji u svom poslu, te je trenutno najviše plaćeni ranger tamo. Oženio se sa prvom rangericom i ima jedno dijete. Zbog trauma od Geroa usvojio je još dvoje djece te ima sveukupno 3 djece. On većinu vremena provodi u lovu na lovokradice, štićenje nosoroga. Uz pomoć svoje žene i istraživanja uspio je, pazite sad, reinkarnirati 2 ili 3 Cella juniora koji isto žive na tom otoku pod androidovom nadzorom. To nam govori koliko je on zapravo jak, jer su ti Cell juniori bili jaki kao savršen Cell. Da li to otvara mogućnost da se Cell vrati u Dragon Ball Superu? Ne znam još sa sigurnošću, ali mogu napraviti klip o tome i istražiti malo ako vas zanima i ta mogućnost. U Superu ga vidimo kao borca koji može parirati god formi bez velikih problema. Na turniru moći je bio jedan od najboljih boraca te jedini preživjeli koji je ostao u areni. Po potrebi pomaže štititi zemlju od negativaca koji ju napadaju, kao što možemo vidjeti u mangi. Sve u svemu Android 17 se totalno promijenio i postao bolji čovjek. Ako vas zanima značenje oznake mir na majici koju nosi, to znači Monster Island Ranger. Napišite mi vaše mišljenje o Androidu 17, postoje li stvari koje ste znali ili koje niste znali ili stvari koje su vas iznenadile u ovom videu. Hvala vam što ste odgledali ovaj video do kraja. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkati i pretplatiti se na kanal za još sličnih videa. A mi se vidimo u nekom idućem videu. Pozdrav!